Hello, James. James. Na ho zo se chunga kipa thu ka sejin ka janau salam jong kahin bole. Amen. Tu ni hi pathin lungse na jalin Manipur gama kauma hon ahin. Ke ahin katupa Anil missionary Anil tamang ahin. Ke ni hi date 4 niya chu Manipura kong hlun ahin, kong hlun hon ahin. Tu ni hi hengbung apna hi chunglanga ai petai chi malem ching na malem ching muna hi kasopi ho pathian ho lo ho khat in khat in ni ahin ama ho he tu ni hin nasata pathian thu jong seding la jong sa khom ding pathian thu sei khom ding ka sei hon ding ama ho hi pathina la lu te te na ding in no hon jong pathian henga tauna nen nei du ka dei sain tu ni hi hilai muna khong thun wa he thu chang khat chang ni ka sei be no ma hin chi chu pham tile Leiset Chunga Mi vangpha chungnung pen chu koi ham sopite ho chi chu kan sei do nom ahin kein thado pau hi ti sei dham ka le ke ma pau ai ta lo jia chu iti sei dham trekking ho chi mai the hi chu ne hen nangin non nei na het them video ka timun Leiset Chunga Mi vangpha chungnung pen chu koi ham ti le chun mi tam pitan au tu chung hi ka vangpha mo nge ati roi loi jong ma hi mi vangpha mo nge ti loi jong ma hin ebang Leiset Chunga vangpha chungnung pen chu koi ham ti le nangin tua hi na na hi hoi le ham na namun ai lo le na bol na ho chu hoya ham ti chu no ho le nang man ki gelum lang I chu English hi kan jin chi chu e pawa hi translate bolding chu iti ki bold ham het kham chu translate bolin tin when you are with right person na who are the luckiest person in the world. That means when you are with the right person in right time at right place. Tuni hi ichi when you are with the right person tuni hi igol pa hi hoilo phalo le iti jam ei ma jong mit sabai de do hung ki so thei cho ichi chu koi to na ki bom ham koi to na chi ham chi chun na he no ngai so pite ho na he no ngai with right person you must be with right person nang hi midita ailole mikita to nakivop ungai je ani chan na hi ichi jong phat cha at right time phat cha hikit ding chichu amun jong a phat mun chu right place na hi ngai je so pite ho chu ting le Leiset Chunga vangphat ai lo le mi vangpha chungnung pen chu na hi di he so pite ho when you are with the right person mi ki dita mita to na ting le pathin thu na za diu pathin na he diu pathin lagaw lama hi lagaw thu hi ipiham ta sa thu itiham ti chu na he diu mi ki di lo mi gilo ai lo le mi ki ta lo ho to na ting le pathin thu jong na he ta lo ding ipiham thilse ipiham thilpha ipiham ti jong na he ta lo ding ichijia chu mi vangpha chungnung pen chu na hi ta lo ding a hi so pite ho sia chu mi vangpha chungnung pen na hi dinga le chun na hi noma le chun na ki vo loi le gol hi right person hi ngai ding hi ji chung right place right time hi ding chu ting le mun jong right place hi ding mikita ai lo le mikidita aphat jong aphat chat ai ahi wanga amun chet na ta lo wa le chun iwang se tho ding ahi so pite ho hi chi chu ke ma het khama he translate ka bola hin ne na he thim pi win lang tun hi pathian thu ka sei khom ding ahi salanga hi zo chana hai ke ho business ke ho service ke ho iti sai dam adang chipam business service ipp ham
izakai izakai chu pathin na pathin thu se ai lo le pakai su krista ki pa na thu pha hlang samding hichi chu hichibo a he so pite ho ya chu iti sei di ham ke ho to unki bop ting le mikidita ti di ham mikita hikiding a hi in right time khatvega se kit leng o when you are with right person in right time at right place if you are with the right person in right time at right place then you are the luckiest person in the world that's all ki pau me pathenin phathe bo hen video vejo se chunga seijo lo ki pa thu ka seijin manipura kong hlunna wa hi mik tam ta iti seidam ka subscriber ho jong kamu so in ki pa na sang ta kahin bole so pite ho no ho jo se chunga seijo lo ki pa thu ka seijin na subscribe lo kha le lungse ten subscribe jong hin bol pi win lang share jong hin bol pi wo so pite ho tua hi heng bunga pana hi salanga epitai malem ching langa hi kachi hon gut ahin anom le jinge pathena ki to hi ki paw me